ena le motho go ra gore motho a shomang monga company o na le buti go ba sesi we le gore ngo shoma mo le humaneng kontraka yeo go ra gore ba le file motho e le goreng ba tseba gore bana le connection go yona ka mogwe bea. Yeah, it was well orchestrated, Letabo. The cancellation, the reissue of the contract. Rile ra buja DG ya department gore go dira ga so to a point whereby recancela the subcontractor. Kwa ba le forensic investigations ka mo departmenting whereby I had to testify against the officials. Ke se le testify ka ke ra gore ge le fa botlhatse o testify ke go fa botlhatse ge le fa botlhatse ka mokae ke le sheshelile court go ba go dira. No, it was a internal hearing. Oh yeah. Yes. Before the data internal hearing ke mo re tumilong go kra di death threats. Di melaitsa gore le tlo bolawa. Le tlo e le gore e tla jwang melaitsa o motho mongwe ka botsisha. Okay, 9th of ka di 9 August re bile le ba ke ngwaga mang 2022 re bile le ba yeng kontlong ba dine re sego ba shia molaitsa gore ba nyaka nna le molekane wa ka ba shia le number because we re sego 12 August ra kra no di 10 August ra kra call ya gore ba nyaka gore tlhakanele rena but ba nyaka gore tlhakanele rena ko Midrand police station. Then ke why Midrand police station? Because ba tseba gore ba berekishana le maphodisa, that's why ne ba le comfortable go tlhakana le rena go Midrand police station. Ene go ya ka nna ge motho a re tlhakane police station ke kwa ke lukulugile ka lebaka la gore ke tla ra o maphodiseng awa a re kopane maphodiseng ke tseba gore a ona ntwe ka diega mo gonna we bona ka be ke re tla ba founela back di 12 August. Okay, di 10 be re travel so ba tryile phone ka di 11 my phone ne le off. Di 12 August ba phone ba re khale re nyakana le na ro phone la phone ya off ke tsana go ile shetse le tseba gore batho ba ke bomang a re tsebe so ke mo ke butsitseng gore ga botse le bomang le nyaka eng ba bolela gore ke ka bakala ya contract go Pretoria. My contract go Pretoria ke Home Affairs. Then abare o tseba gore if o sa nyake go dira ntwe gore ebe bokaone go na le a hit ya wena le molekane wa gago gape hit ge re bolela ka hit re bolela ka gore go na le motho ile goreng gare ga wena go ba bobedi ba lena o swanela go bolawa ke ntwe re bitsang hit yeah. Re tseba mo le dulang re tseba mo le ishang bana sekolong gona le ba isha ka noko mang le ba lata ka noko mang gore ba shetse ba le badidi re ntse re latella monna gago mo a tsamayang gona ka date eso o ile kae ka nako eso then re tseba di number plate tša dikoloi tša lena a be a di bala o tseba gore o re mo kry-ang pele re tlo mmolaya ge re boya maeto a rena re ile straight to police station e re ileng ko yona ba re ke ya di-Hawks ke kgolo mo rena re ka se kgone go e handlela e tlo kgone go handlela ke di-Hawks ka nnete ba re išitše ko di-Hawks re ile ko bona ra ba fa recording because ke ile ka ba recorda batho ge ba bolela le nna ka phone di-Hawks di abe di tšea KCA go bontšha gore ne ba bona gore ke ntho e serious ba re escort and go bolela nnete ka nako ewe ba dirile mmereko wa bona ba dirile I don't know if ba bitsa 205 ba checka phone e gore ne re founela kae ba kra le gore ne re founela from Khayalami estate ge na ba tlile ko ntlong ka di 9
re na le CCTV cameras Ka ntlong, ka mo ntlong so re kgonne ba fa le footage gore le ba bone batho ba le ba ne ba le ka mo koloing o mare le kgonne go bona sefatanaga sa re bona kgonne go bona sefatanaga sa bona mara sefatanaga sa bona ne ne di number plate it was a X5 a white but it looked like security companies with the aerials then di Hawks di kgonne go kera mo ba dulang gona ba compare footage ya koloi but le the driver o kgonne go bonagala mo picture ba compare footage ya go rena go ntlong le ba e kerang go Khayalami estate ba krea gore ke mang le mang ID number ntlo ba e renta ke mang that was ka di 6 September 2022 batho ba di Hawks ba tloga go rena ba le re lo applyela di search warrant re ba ishe for questioning that was the last time ke ba bona asanka ba bua di Hawks azanka dia boya from the 6th September 2022 ebia Johanna re motho ele le phodisa go ba go botsa ka case nyane re ba ka tla ba thuba ka motseng wa ka maphodisa tla ke ba le nomoro ya motho ile gore o tshwere case go wena ke na le bonnete ba gore be le na le motho ile gore le boitshana le yena ge be le mo founela morao ga gore ba re rodia se a ke re ke tlanya ka o tseba morao ga be ke gore ile la khona ba humana ge be le founa wena le molekane wa gago be ba gore go pela gore ba phone e ba tlile ka di 6 ba buile back ka footage ewe ba kreile everything maina a batho ba we le di ID le di ID number tsa bona then ba sa le ba tsamaya ba rilo applyela warrant sa le ba tsamaile up until 17th October the day molekane wa ka bolailweng ka yona are kwana ile la ba le ka go ba humana ge ba sa le ba tsamaile ile la ba le tsetsa go ba e ba reng ge le letsa I think my molekane wa ka o ba founetse ba re ba sa le busy ba tla boa back so the whole of from the 6th September I think mo ba founetse around body 14 ba re ba tla boa back to ena e sa le ba tsamaile ba sa le tsetsa lena morago so rena again ba di hitman le bona ne ba homotse ra ipotsa gore hai mo gongwe ne ba raloka ne ba no re tshosetsa fela so remember the 26th September be ke testify against official tsa Home Affairs then 26 September 17 October ke letšatši le lore molekane wa ka ba mmolaile ka lona re tlo tsena go yona eo ya October ke nyaka gore ke khušiše gore ge ntse go diega so ka lebaka la gore batho ba le botse gore ba tlo le bolaya go diega nna le itšhireletša ka eng nne go ena le ka sebopego se ile goreng ka nnete be le tshepa gore taba ye e ka tla ya re tšeela maphelo ba šetse ba tseba gore bana ba ya sekolong nako mang go diega eng na lena ka gae ge be le phela na be le šetse le fetotše ka mokgo le phelang ka gona e be le šetse go ena le ka mokgo le diang ka gona go netefatša gore le tlhakatlhakantšha tabe ba le boditšong gore ba tseba metsamayo lena le je o gopola gore ge e senke ntho e o tlhagele or o senko someone wa leng close to wena e mo tlhagele o itša as a bluff because call e sa le felela ka di 12 but again I think motho wa monna as ile molekane wa gago o try portray ya ntwela gore I can handle this wa bona gore le ska tshoga go skera tshoga at some point be ke berekela kontlong ka nako eo because na as mosadi be ke le worried gore and then but because the calls ne di tle di sa ba gona then a be re relax up until the day ya mathata ngore tšee ka tšatši le uwe motlho mongwe tšatši le la October gore go dire gore nako e ka moka go gomotswe a gona se se bolelwang motlho mongwe ke botšiše gore kua di hearing nne go se tsho ba bolela selo le lena amra wa hearing okay after hearing I think it was after a week officially be ke testify against yona ba ile ba mokoba
ba mo kubile ba mo kubile mošomong morago wa gore ba humane ka nnete gore go na le ka mokgwa ba le go dia bonwenwe and ge ke gopola that day ge ne ke testify ke thomile ka story sa Babita because ne ke re kry-ile call ke butse the chairperson ya hearing kare ke kry di-calls mabapi le contract a ke nyake the story sa Babita se tlhaga gape department ba na le recording eo. I said it kare ke kry di-calls and I feel like we are going to see the Babita story again. Lawyer ya official ya re or client ya ka ke yona you threatening kere no a kere client ya ga o ya threaten ke khumana di call ka baka la ntwe re bolelang today ya hearing then re tswetse pele ka hearing I testified ke ba file everything a department in be inyaka mabapi le yona KCA. Then up 17 October in the morning in a letšatši la go tshwana le matšatši ka moka ke Mantaga Frogo bana ba ya sekolong but luckily a ke tsore ke re luckily or ke reng normally we re iša bana sekolong bohle Monday a ke imisa re iša bana sekolong bohle but on that day be ke na le meeting ka 10 and ka be ke re ke lebella nako ka bona gore e tlo mpetha nako o bua ke prepare then molekane wa ka ba re no shala o tlo ba late go ya Pretoria meeting ke tla ba iša ke le one o ba tsamaisitša le te ga boya mo traffic lighting o eme like e tswaletše traffic lights robot e tswaletše ga eme a ke tsore le ba bitsang the hitman ba bolai bao ne ba le ba babedi ke nagana gore because ka mo koloing morwedi wa ka na le ka mo pele ga eya so wa para dibrele o tshwana le yeah so ba naganne gore ke nna ka mo koloing remember ke re ba nyaka nna le ena so ge ba thuntšhe ka mo ka matlhakoreng ka moka la motledi le ka motheko la motledi so ne ba thuntšha ka moka and one of the witnesses only batho ne ba nagana go gona le motho ka mo siting e nngwe ge ne ba thuntšha so ba thuntšhitše ile ba mmolaya ka tšatši lona leo a survivor ka tšatši lona leo ge re le mo ke di kwile di-gunshots because it's like 3 minutes from kuntlong e ba šetša fihlile ne šetša fihlile ge ke di kwa di-gunshot ko re dulang gona se kgole le the Ferguson production house so normally they will send message ba re le tseba gore re tlo ba le ba filima so re na le group chat ya community so o mongwe re gona le di-gunshot you know ke a lebelela le nna ke re maybe ke ba go shoot but everyone are a kra molaetse then ke thoma ba worried ke a mo founela a arabe then o mongwe re no bitsang ambulance gona le motho wa mo thuntšhitšeng then ke founela the security company e tshwereng the group chat ke le re go diregileng so a re no gona le motho wa mo thuntšhitšeng ka discovery e wide ke re so a ba kwa gore ke nna a re Mrs Penya ke re ke nna a re ke Eric motho wa mo thuntšhitšeng ke molekane wa ka then ka be ke dropa phone then ke a tswa because mo groupung ba ngwetse gore mo kae ke a tswa ke ya ko ge ke fihla mo ke kry-ileng gore
ka nnete ke ena ba mo thuntšitšeng. As a wife, you scream, you cry, ke try go mmitša gore tsoga, because for now I was like, okay, maybe o gobetše fela, ba tla mo iša, ambulance ne le mo, ba tla mo iša sepetlele. But unfortunately, a be le gore o tlhokofetše ka nako eo. Then ke ge ke founela ba di-Hawks, because ke kwatile ka nako, I'm fuming gore why are we here, why monna ka thuntšitšwe, and le a tseba gore ke bomang. Ke fetetswe ka gore ne re le lefing. So from the 6th of September to the 17th of October, batho ba tshwereng case ba go lefing. Ke kgwedi ka moka. Re tlo boa re tswela pele ka poledišano ya rena le yena Johanna Masetšhaba Phenya. A ga bjale re go gore na tša lefase di fetogile ge di tla kae, e re ke a boseswae godimo ga tlhogo mošate. SABC yeo ikemego e sa tšee lehlakore go Thobela FM ka Karabo Matlala. Le joy ke leboga batheeletši madume ke makhura ke thereso tše ke tša iri ya seswai mo go Thobela FM ya SABC le ya diswara. Batho ba seswai ba tlhokagetše kotsing ya go ama tekisi le lori tseleng ye kgolo ya N3 magareng ga sefate sa Van Renen le Montrose ka Free State. Moleleri wa lekala la bahlankedi ba tša tšhoganetšo Sipho Thowa o re karolo ya tsela yeo e amilwego e tswaleletšwe difatanaga. Unfortunately, 8 females were declared dead on scene. 6 were taken to Tebe Hospital in Harrismith with moderate injuries. The road is currently closed for law enforcement agencies to continue their investigations on the scene. Maphodisa tišileditše gore a swere mogononelo wa mengwage 20 ka manong le polao ya batho ba babedi ka Westbury, Johannesburg pejana kgweding ye. Maphodisa a swere mogononelwa ka sekolong seo se phagamego sa Diepkloof manthapameng a maabane. Morago ga go longwa tsebe, baswa ba šupa ba thuntšitšwe tiragalong yeo. Moleledi wa maphodisa ke Brenda Moredili. Investigations are ongoing to track down the remaining suspects. 2 of the 5 injured victims have since been discharged from hospital. The SAPS urges the public to assist in the investigation by providing any relevant information to the Crime Stop number 08600 10111, where callers can remain anonymous. DA e sotše kgoro ya thuto ka Gauteng ka go fokotša thekgo ya mašeleng a barutwana ka dikolong tša legoro la Quintile 5 go šeditše ngwaga wa dithuto wa 2026 le ge phathi dumetše gore kgoro e na le tokelo kgatong yeo e fela e re dikolo di tsebišitšwe morago ga nako ya mafelelo ya go phethagatšwa ga kgato yeo e lego letšatšikgwedi la 30 DA e lemošitše gore diphesente tše 50 tša thekgo ya mašeleng a barutwana yeo e fokoditšwego e tla tlhola kgatelelo ya mašeleng go batswadi le kgonagalo ya go oketšwa ga ditefo tša dithuto. Leloko la DA ka Gauteng mererong ya thuto ke Sergio Isadi Santos. The information that we have received is that the department informed the schools between the 7th and the 10th of October. So the problem here is that many of the schools had already started with their budget processes for the new academic year, obviously also assuming that they would have the same funding as the previous year. Now, to inform the schools after the cut-off deadline impacts that when we're looking at the difference in the subsidies, we're looking at from 879 range down to 301 rand per learner. Setsebi sa merero ya tšhireletšo Andy Mashaile o re distatamente tša go thulana tša mokapotene wa lekala la di-Hawks Barry Kruger le Brigadier Lesiba Mokwena di thekga ditatofatšo tša gore mošomo wa a mangwe a makala a phethagatšo ya molao o tsenetšwe. Kruger le Mokwena ba tšweletše pele ga komišene ya matlanka maabane seo ke kamanong le go romelwa ga maloko a di-Hawks ka legaeng la mogononelo wa polao katiso KT Molefe kgweding ya Manthole ngwagola. Mashaile o re dikarabo tša bona di laetša gore tshepedišo ya mošomo ga se ya phethwa ka mokgwa wa maleba.
I am afraid to say this mix-up corroborates what General Mkhwanazi alleged, that there has been a capture of some of the law enforcement agencies, even though these two individuals were trying to do their level best to verify. But it didn't leave us with confidence when they were contradicting themselves. They would say this when pressed upon by the three tigers forming the commission. They would change their statements and agree or give answers that would be not so convincing. Patheletše Action SA ka KwaZulu-Natal e latofatša masepala wa eThekwini ka go ikgakantšha maikarabelo a ona. Seo se tlile morago ga gore mafatlana mengwaga ye šupa a wele ka seporong sa lift ka moagong wa difulete tša ka bogareng bja toropo ya Durban. A pheleletša Dlamini o hlokagetše mola kgaetšedi ya gagwe a phile a bakwa le badimo morago ga gore lift yeo e we go tšwela batong la bone la moago bekeng ya go feta le dipego tša gore e be e sa šome ka tshwanelo. Masepala o re polokego ya meago ya poraebete ke maikarabelo a beng meago yeo e fela. Moetapele wa Action SA ka porofenseng Zwakele Mngcongo o re ngwageng wa 2015 masepala o thadile sengwalwa sa melawana ya taolo ya pharela ya polokego ya meago. Ke thumeletša tša iri ka go le gopotša tabagolo batho ba seswai ba hlokagetše kotsing ya go ama tekisi le lori tseleng ye kgolo ya N3 magareng ga sefate sa Van Rieenen le Montrose ka Free State. Ke a diribega ke tla boa ka tša iri ya bosenyane šate. Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšee lehlakore go Thobela FM ka Karabo Matlala. Dipapadi ka Khone Majiba, dikgwetlefa di sa fiša. Ke a leboga yo kileng ya ba motlhatlhi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs le AS Cape Town Motion Autogral o re o na le maikutlo a o tlhakatlhakana mabapi le taba ya gore Kaze le Yusuf ba no tswela pele ba tlhatlha setlhopha sa Kaizer Chiefs. Safa ya Limpopo go tswa mo provinceng ya Limpopo e tla tsetela lekgono ya kwa goro golo ya tsheko go thibela setlhopha sa Sunrise ba e le gore ba nyaka gore dipapadi tša Nedbank mafelong a beke di se raloke. Moraloko wa setlhopha sa Spain Pedri o go betse gomme setlhopha se re ga sena nnete ya gore a ka bua ka morago ga dikgwedi tše pedi a re beng mmogo ka seripagare go tswa ira seswai. Dipapadi ka Khone Majiba, Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Amogela lethabo pelong ya gago. Enjoy lethabo le Joy Mathato go Thobela FM. Clientele Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwele bohloko gobane tša masa ga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re go thuše go hlama segopotšo seo se hlomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya di-iri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo, a gona dihlahlobo tša kalafo ebile ga go tlatšwe dipampiri. SMS a Thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumelletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo. Swipe o thupega Boxer, reka Lucky Star Pilchards, 400 gram jenne ka 98 rand fela, Excella mayonnaise, 750 gram tše tharo ka 99 rand fela. Go tlo ba di o thupa go lebenkeleng le lengwe le le lengwe, beke le beke ga Boxer. Dintšwela ka itšapele ga Christmas ga Fairplay Hardware go dilo tša go aga le tša hardware. Equaletše Harvey Roof Tiles ka 119 rand 90. Bente ya 20 liter Dulux Burgermaster 539 rand 90. Brown roll-up garage door 1549 rand 90. Le tše dingwe gape tše dintši. Dintšwela ka itše di felela ka di 26 Nofemere. Re gona ka Mokopane Bochum le Boachum Jane Fest mo go le ka Kwamhlanga Vesubuhle. Ke Fairplay Hardware Boards and Decor. Finishing your home in style. Amogela lethabo pelong ya gago. Enjoy lethabo
Molly Joy Mathato go Thobela FM. Gospel Thursday go Thobela FM di tla le meso re mo iring ya mafelelo ya lenaneo ka lebaka la tše re di bolelang dijo tša ka tša mesong di feteletše ka mo iring goba ke re seripeng se sa mafelelo sa go tloga ka iri ya bo seswai go fihla ka yona seripa gare go tšwa go iri ya bo seswai re fedišetša goba ke re kgaritlhela poledišano ya rena le yena Johanna we ile goreng o na le rena re ya bona mo Facebook le na le rena dipotšišo ke tše ntši go tšwa go Facebook go na le potšišo nngwe ye e le goreng ke lebeletše batho ba re nna nka re phela re re ge re bolela motlho mongwe ra bolela gore ke motho re sa bolele gore Lethabo ke yena a dirileng se goba motho a dirileng se ke se a re batho ba šomela rena setšhaba nna ge ba senyang ka re sa bolele mabitso a bona a phatlalatša wena o boletše gore o tšwa di-hearing batho ba rakiwa mošomong go ra gore motho go ra gore o rakilwe morago ga hearing a bonwa molato nka re sa kgone go bolela nna ke eng se ile gore motlho mongwe wena wa setšhaba goba ba bolelwa batho ba rea ba tseba ba sa šoma mamotla go dira le Joy a ke ba hireletše ke testifile against bona the official tša Home Affairs maina bona ke Zakhele Khuzwayo ke Boitumelo Sekgwai ke bona ba rakilweng mešomong ya bona ko Home Affairs Eupia ba bangwe ba rata gore ka lebaka la gore o testifile ka mokgwa o testifileng ka gona nna re ka re ke bona ba ile goreng o nagana gore ba dirile bošula bo nka se re ke bona kgotsa ke tsebe e ke tsebang gore ke testifile against bona di-threats di tlile ge ke testifya against bona di-threats tša ge di be di itla e be di go tlhalosetša gore ke eng se ile goreng o swanela ko go se emiša di-threats ge di tla e ne le gore ba bolela ka contract ene o bo testify ka lebaka la contract yone ne ba nyaka gore re tlhakane that's when ke re molekane wa ka o ba nagana gore ke bluff and maybe ba nyaka ge go na le hit or counter offer ba nyaka counter offer a ke tsebile ba nyaka counter offer mo ba hirileng ba ba file
amount e ba nyaka gore lena le fete yela gore ba ke ka mo go be re nagana ka gona up until letšatši la di 17 tša October ge go tlhaga mathata ao nkompotse gore October ka di 17 o ikwa di-hawks di re di mo leafing na di nyakišišo go tloga mo di sepetse ka sebopego tsa sepe ka lebaka la gore le leafing kgwedi ka moka ebile kgwedi ya kere ebile go feta kgwedi e sa le ba tsamaya ba re ro nyakišiša ka temana ye re tlo boa re ba humane batho ba re tseba maina bona re tseba le gore mo ba dulang re humane dilo ka moka a sa nka ba boa go lena go fitlhela ebile kgwedi e fela mo e le goreng monna gago a ba bolaiwa ka mokgwa ba tshepišitšeng ka gona gore o tlo bolaiwa ka gona le joy a ke nagana gore go na le ntho ba e dirileng ka baka la gore report e ba e tlišitšeng and e ba e tlišang dibeke tše pedi tše di fetileng ka baka la gore ke ile ka ba iša court go nyaka go tseba gore go diragalang mo o išitše bomang court di-hawks ke ko botse a se gantšhi mo e le goreng re khumana batho ba go ba le pelo ya gore ke tlo emela nnete re dula ka gare ga naga e le goreng re šetse le nnete re sa inyaka kudu ge e le gore e bontšha o kare o tla tsena mathateng sa mathomo ebile pele re bolela ka go tlhokofala go no re o tlo tsena mathateng gotlhe fa batho ba tšhaba gore a ido gore ke di tlogele a se tšaka e re ke di tlogele ba tla tlhakana le tsona pele re dula ka gare ga naga e le gore re bona gore ba tla tlhakana le tsona pele ke ka fao ebile le bosenyi batho ba go senya ba sa ba le letshogo ka lebaka la gore ba tseba gore lena le ka se bolele batho bangwe ba šetse ba tlhokofetse wena o sa tswela pele ka go bolela le mamotlhagane bjale a se o botšhabe wa re a ke bolele ka tabatše o šetse o boletse le go gongwe ke eng sa go dira gore o re wa tseba ke eng ke tlo no bolela lethaba gopola if ke sa bolele or wena o sa bolele go bona ntho go senyiwa re ka sa ba le South Africa ka bošio bana ba ka le ba gago ba ka se bereke because bosenyi bo bo tswela pele and a re dire anything ka yona gore ke tswele pele ke bolele ke nyaka justice ke nyaka khutso gobane after le ge ba seno bolaya molekane wa ka a ba ema moo ke tswetse pele ka o testifya against o mongwe boitumelo sekgwai up until February 2023 mara after funeral department ile ya boa monna ya re o sa nyako tswela pele na ka be ke re monna ka sa hwele mahala ke tswela pele after a week re sno boloka monna ka ke tswetse pele ka o testifya mara se ba stop le bona ke gopola tšatlong ge ke lata morwedi wa ka sekolong ba re šetse morago go fitlha ko gating o tsebile jwang ba nyakile o blocka gate kolo yeo e tswetse le rena from sekolong then ka be ke founela bona ba di-hawks gape ke re kolo ye soso ne re šetse morago ke na le footage ya gona ya mo gating ga gone ntho ba e dirileng ba latile bana ba banyane sekolong ga ba fitlha sekolong ba re koloi e so e tliša ke manga drivang koloi e so e tlišang bana ba ba soso ba botiša motho wa garden a re a ke tsebe motho wa garden a ya ko principal a re go na le ntho e so ba re bitša ba ba kgopela gore re ntšhe bana mo sekolong ke ka morago ga monna gago a tlhokofetse ke ka morago ga monna ka tlhokofetse exam ya bona ya 2022 ba engwaletše ko gae because sekolo le sona ne se tšhaba gore bana ba bangwe ba tla ba ka re ga kotsi 2023 di tswetse pele I had gore ke tlogele motse wa ka ke tšhabe le bana ke move ko ntlong ya ka because of a go sa ne ntate ka mo ntlong a gone protection government ya rena ba offerile witness protection mara batho ba beksantse ke tlhakane le bona ko garageng ya di-petrol so for now be le doji batho ba witness protection wa ke santse ke tlhakane le bona ko garageng why ba sa tle ka mo gae 2023
ke receivile award from BBQ ya digital transformation ka mmereko ko berekang. Our deputy president Paul Mashatile was there. Ke mo addressitse ka hara ga over 1,000 people ba ne ba loko ka ba ke mmotsa ka re nna le molekane wa ka re le di whistleblower, unfortunately molekane wa ka ba mmolaile ka baka la corruption ya re bolaya. Please dira something ka yona. Ke wile ka tlhakana le deputy minister ya SAPS Ntate Kazalmas Patale ka mo fata ba ke nagana gore yena o dirile mmereko wa gae cause o nkisitse ko General Lebeya. General Lebeya from mo o ba founela bona ba tshwereng case yaka the investigators, and by then bona ba dirileng ntho ba ne ba re founela ne ba le busy ba lebella my WhatsApp statuses, and then ka be ke botsa General Lebeya gore batho ba ne ba re founela ba di-threats ba busy ba lebella status check gore o rena le nomoro tsa bona o di ke di-saving. Yaanong gopela jwang gore batho ba khumanege le joy ge ile gore le na le dilo ka moka di-hawks di kgonne go khumana le di-ID tsa bona no di-ID tsa maina bona ke ra bona ID number gape o shetse ke reile ID number motho ke khumana se sengwe le se maina bona ke mabonga wa bolailweng ko Solo restaurant. Number ya e ba ishileng ko ntlong, it was linked to company ya gage. Ke se baka le gore number ye ba ishileng ko ntlong ke ya company ya gage ya security. Minentle ke lebetse fane ya gage. Minentle le yena o linkilwe because of company ya security. Minentle the investigators ba nyakana le Minentle until ba isha case ko NPA gore ba etswalele because Minentle a kry-ega ba ile gabedi ko KZN go nyakana le Minentle a kry-ega. So period ya 3 years o ile ga itu a gona anything ka re ga affidavit ya investigator ke yona yo re ile KZN ka 2023 le ka 2025 e shetse le mongwe e meraro ke 3 years now. But I'm still getting the threats again le gone bjale o ka re motho o kwa monate wa go ntlhorisha nna le balapa laka o senda the message every month, you are next, you must pay us, watch your back, e re hae ko baneng ba gago a ba bitse ka maina, mara still a gone ntho e diriwang a tshwara jwale re kira ke dipapatso re boe re felletša poledišano ya rena. Ge nako ya go rola mošomo e fihla, uniformo ya polo phapošing ya boithutelo go balla ngo lenakana la sešupanako la bala gahlano la mafelelo ya ba molwetši wa mafelelo o a hlahlobja bjale serithi sa gago sona se tla dula se le gona ka gore GEPF e go eme nokeng ka tšhireletšego ya ditšhelete yeo o ka ithegago ka yona, dikokeletšo tša ngwaga le ngwaga tšeo di go tlišetšago khutšo ya monagano le mehola yeo e thegago lapa la gago le wena go tšwa mengwageng ya tirelo go ya go mengwaga ya serithi bakeng sa bophelo. GEPF, your investment, your future. Check the specially tšeo ka dikgwetšago lebenkeleng la A1 2 kg omo 49.99, 400 gram roast chakalaka 11.99, 85 gram tše 5 tša my go rank noodles 19.99, 100 gram recoffee 24.99, Pampers jumbo pack all sizes 179.99, 100 milliliter ya Aqua Fresh 9.99. Downloada app ya rena ya A1 online, A1 supermarket corner Divination Jubet Street mo Polokwane. Simply the best.
ke Thobela FM di tla le meso ke masompedi metsotso tšo go iri yela ya boseswai ra ga re tlhela o dijo ja ka tša mesong ya lekgono mo ile go re tsene ka gare ga taba ye boima putšo ya ka Johana mo go wena ge ntse re fitlha mafelelong go na le tše dintšhitšeng ka di botšišang e upia nako ya re dumelele o šetše o boletše batho ba bantšhi ba ile goreng ba dutse ditulong tša godimo tše ile goreng motlho mongwe motho o nagana gore ga ka kitimela go bona o ka ba le tharollo ga bjale o tshepa eng gore go tla direga eng o šetše o bolela ka motlatša presidente o boletše ka bo ntate Khasele ba dutše ka committee malobanyana mo a tlhalosa ditaba tša gage maabane ke batho ba bantšhi ba ile goreng nna nka se ba fitlhelele ge motlho mongwe nka re ke founela ntate Makthale nka se ba humana wena o netefaditše gore batho ba o kgona ba humana o bolela le bona o kgona ba tlhalosetša dilo tša mohutao nna o nagana o ka re ga bjale ke mang wa mafelelo o swanelang go fitlha go yena o nagana o ka re go ka ba le lesedi go taba tše di go tlhagelang le tše di go tlhagetšeng ka lebaka la gore o re le mamotlha o sa di humana di-threats tša gore le wena o ka bolaiwa le Joy ke nagana gore ke ile gotlhe mo le Becky Cele ila interviewa ke the international journalist ka case yaka and o ba tseba ka case yaka you know ntho e nkwešitše motlhoko ke ka Friday gana le ko parlamenteng a re Mabonga the same Mabonga o mo introduced to Cat Matlala so ntho e nkwatišitšeng kudu kore so o tseba Mabonga o ileng gore o amana le polao ya monna wa ka so o kgotsana le batho ba mohuta o bo le minister so ke some of the things tše leng gore di re koša botlhoko as tšhaba and tše re di dirang gore re setlhe re sa ba le tshepo mo governmenteng ya rena for nna di-commission tše ke just fela gore go bolelwe e šetše ile norm for our government gore go na le mathata go diriwe commission ka pela commission e ile o drega then after mo go ile diragalang re bile le commission ya Zondo go na le motho a tshwerweng ka yona aowa le yona e tlo ba the same thing I think le ena president wa rena o santse a lead by example go be le ntho e diragalang a re sa mo tshepa a re sa mo praise the way ne re mo praise ka gona because a hone ntho e dirang ga bjale o phela jwang ba go botša gore re tlo dira ka mogola mathomo ba bontšhitše ka monna gago ga bjale o phela jwang tšatši ka tšatši like ke botša everyone ke re it's just me and my God it's just me and my faith ka baka la gore o ka ba le di-bodyguard they will get to you so yes o phela ka go tšhaba you know 1 minute o tswile ka mo ntlong ka baka la o santse o phele o santse o bereke o na le bana ba nyaka go tlhokomelo and the next minute o boetse like a gone motho a tsebang gore o kae o tlogile mo o dulang gona gore o phela bjale ka a ke tse gore ke ebitseng katse le katse na le mo e bang gona wa tseba gore e belonga to ntlo e and a gona mo e tla yang gona ke nna le modimo ya re tlo tshwanela go itlogela gana mo re lebogile kudi Johana ketelo ya gago ka poledišano ya rena kudu re lebeletše se ile gore se a direga nako ngwe re di lebeletše televisioneng a di be kgauswi le rena ka fao re go biditšeng gore motlho mongwe ge re kwa re tla kgona go kwešiša botlhoko bo ile goreng Afrika Borwa e ka gare ga bona o boletše tabeng ngwe wa re ge nka gomola bana ba ka le bana ba rena ba tlo ya kae ka lebaka la gore Afrika Borwa e tla ba e fedile ke se ile gore ra se thibela re go leboge a di lebogo tšeo di tlišitšeng mamotlha ka lebaka la gore di kweša botlhoko re re morena modimo a be le wena a go tlhokomele ka lebaka la gore o šetše o laeditše gore le go ka ba le di-security ge ba o nyaka ba tlo o nyaka nke modimo a go šireletše nnete ya gago ka nnete e bonagale mafelelong bana ba tšhireletše ke modimo le bona ke a leboga re lebogile kudu mošate